Hello guys, kamusta kayo? Kaduandak man nga agluto tatang mintay pay gumatang iti Ricardo. Apo, naibusan kami iti bawang so nga napanak nga gimatang dita karoba bawag kinlaso na ti ginatang ko ta gisatay manon. Nabayag nga awan iti upload ko a video ta muyumot da taon mangisuro ado magayam ti obra ti kwa mangisuro nga tao. Ket agluto ako rod tata iti meat with dark chocolate. O medyo na social mat iti si dami tatang arabi ita. Durian na duty free ti papapanam. Di masapulan da ita dark chocolate nga atay bagpaga. Maglawiyo pay siguro nga kada vlog kun karni matlat ti luto ko na agbalin pay kit di dataon apartidor tani agtagbat mat dataon iti tultulang dapay day tagus usarang iti pangasaanon ta anang ay ti maaramidak nakamudmudon mat da ito'y tipting akampit ne. So ngay nalak man na da ito'y radyo men ay flashlight gaya mahanak apa nagsilaw iti to kakaday toy paborito ka paryok ti silawak ta medya dati supsupngat na dito'y kusina min no rumabiin. Itrinog yanak man nga rod ti agipis-pisok ti bawang kinsibuyas so ti kuan sarunok mo da ito'y karninan sa ko inkirog-kirog baset sinilawan a karne matlagayam ti awag na da ito'y lotwok tatta. Ala, aba mamatay silaw nan agor ka man atan eh tada nga lang aro, daging ta iti pamintanan tapos medyo kiwaron tay base. Kasta apo iti lang ak nga agsil-silaw iti lutuk-lukas lang nakla mitog nga manangay garod para sa vlogging kong effort, o diba? At least mapaparagsak kayo mo base. Ipinchat ko gardi manong ko nga dumawat ak iti silit agluto nak iti kastoy ko na. Ne, daras na mo to nga impansi ka. Niyawa man tay silaw ko no, dan, o day ta, naksat pa'y kiidin, di ko pisok ko tay silinan, ta, pakikirkirugan na ka no, malutong tumot ton, nagimas. Sinublat gayam ni manong ko tay lutlutwak ko madaman itinadlaw ko, api ka dati ngal-ngal-ngalon na ko na, kasta ata basta no, so nati aglutohan pa nga, nalpas agluto na, sugtusunan kararaman. Ala, kasday kay mut ka de? O ala, ata nga ro doon tayo maawagan nga meat with dark chocolate with chili na green. Wow! Sana all! Mga anak ko, didak mo't imbatyan tin na po'y kun ni, ala nga ro doon, bayon.